Ebusia for ye mo bibia akwaba edi mo bad experiences in life jumedi ani twi mo ne yato ne din se mama ne hono nti mani adaho ebusia amane ebe ne to wa eni wani adaho en social ben so na wokomu a senyame nti ase a enka wo ye wo ho bone eno nti no unim se me gimedwa say dia na me ne ekukudamfo abrempon etitrufo na ye tenase na ye bobo hu na ye discuss na ye nyina ye share life experience and as me di omo baso na omo so share omo life experiences na wa o hweme no unya bi etu kotodwanim ebusia na wonim say ye wie kran so na ye wie you the sign counselors etitriu for etnase ebobo hu na wa chro ye komu no kwan a obefa so eti enne no ye nsa aka ye ankasa ye papa ya de nyina ye nua be ma ba ko pe Dada KD de oni se ye Dada KD dia ne nwom ye odo ho nwom nko a wodo oh fati ya fatankroma jese ne nwom ne die bebre a jese mimi se mi nti hu jai kra ebusia ye ne ba be twetwe nkomo oni ye e ba be share ne life experiences kakra a wanya na wa wohwemi no wa fa bi etu hofo ye twa ye ho ye ba ye beto aso Atadre eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa dia mi trema furniture papa dia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom etitru fo wo Ghana kromo ha ne abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a obia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola! For your graduation enjoyment? Angel Cola! Beach hangout? Angel Cola! For all your refreshing moments? Angel Cola! For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola! The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century. Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na se bad ma po me den ho dia. And one Jefax mixture. Bonje. Jefax mixture nti mitimi gina pabo atenten so. Just say Jefax mama your best mu ankasa. Me nia be ma. Ebama wo so wa ye be mama pa. Senti a meji Jefax mixture tumprɛ kopani say. Eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so. Eni fidie won wosuom e na ye ne friendship kroje. Ye no nti ma ye resade. Enu wane Jefax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo. Ana akwala onyanya emfie dumienu. FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye. Jefax mixture. Pa. Dada KD Boaku. Arawo. Adiarawa sheyemu. Yenkaya ni musu ayensu no daye.
Dada KD uweya wawa marawa bo bakwe arawo mo awa marawa bo minye Dada KD deyo anyum to for reason ebuse for any woman in any showa owo benya wini say ya Ghana man in any jina wo kwa Wabi arawo Dada KD Adujina bakuya Wabi arawo Mitima wamawo Minkoti ya minie Ushaminano Use wutu kwa enja Ugasara Yago adiensu yedi yaka Yagonza didia Yakasung samyong kumisinonia Yadida suwasa Yadida suwasa Yadida suwasa Yunde Goes boom 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 Odake Uweya fuye mudodo Uweya shiyakuma KD yanyere Yamfahim Nayas KD Uweya fuye mudodo Uweya shiyakuma Dada KD yanyere Yamfahim Nayas Uwabenu wa unisea KD uweya tiakumo So grab ya diako dedi Kweku Udo suare uweja umani ebusia Kweku contempt KD Adafu ridi arewo Watu adafu akuma Aisha mudini efie Dubai KD esuale usu I'm gonna miss you I'm gonna miss you I'm gonna miss you I'm gonna miss you KD Goodbye bye goodbye bye bye I'm gonna miss you bye 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 I'm gonna miss you oh brother goodbye bye 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 Wabi arawo Dada KD Adujina bakuya Wabi arawo Kwakudia Go bring ponce ye pa Obekanchina guel Amadia tome yani Daddy will cry dear Nantio Okwansu brebre Damkwama Ibishia Onyanku kofi Westland esi Wakije die Wakudie Wakufu Damkwama Mama Lucy Ibishia Kwami mikisi Wakije die Kimpisi Wakufu Damkwama Ibishia Dada KD wakama wumaye misia eyampa abata ine ni mabedie wama wumaye bobo yatu yenia so bia say abuo sendibo adam fuana sembusia nekumwa ona ni buo miye Wabi arawo Dada KD Adujina bakuya Wabi arawo Kwakudia Dami fedio Ebusia for ye try ye ho akwaba and ye Dada KD honom na ye na akwakwotwetwe nkomo about the life experiences na wa wo hweme no wanya aba efrimu ye ngono ho Dada KD ye mo akwaba ede oba Angel TV dwumadia ya tuni din se mama ne hunu nti
many ada honom iti yemo akwa aba ne Dada KD kra Dada KD ono ne hwan cause Dada KD die mete wonwum na mi sha ache na odo soso honwum de enya asem ketwa ti ye Dada KD one hwan me didn't di kwakudia and said the American we are susa it's so boade ba wonyini na usua de a na wa ankasa wato ho ase abrabo kwan so obi a pese odi ye wa abrabo but usa oda ye so anasa se de opese hu wa abrabo mu no oda ho na samre usa untua bells nti aje bi asiwa adwene mu a na wo dwene ne nyina meyesei ne toka meyesei amame ma meyesei amam papa ne nyina ye mframa ne momu benyine na behu sese eye adwuma ene be sasma meken abiti nipa bebre okay na sende mesoma nya kwanya na se bia meka me pese mutie no se enye me na meka but eye mframa na utie a osofre mu aba na yewo ye Africa na se tete ye Ghana no enye wo pe ene enye mepe se ya ba be ye ebia ye bi me nka se hiafo ohia de enye nim emeka se wo ye broke because wo nya adwuma ena wusu na wo kane ma kese wo se bo akese enti se wo nyiri wi a na wo hu se adwuma ta ato ansa na ede se wa hyebo enti pempi na na de ye dwen ene pese ebo ho pese ene abraba bona na emo abra ba se de meka no se wa nkunku ade a de meka ne se eye bonus na odi afana sa no aka se ade achiwa wadi mfia ka se wadi afi sanse abraba no obia ne se de osibo no ibi da ya no mabo ibi su kuntunu ho no mabo se de meka no ye ma obia kwan ana obia nya kwanya se okana brabo mu nsama adaje bebo ba de meka ne se to de bia na ye se ye twitwa ne akatekate ne asisi ni na ahye obi so crime so obehun se enye ono nkwa na awe abrabo mu abrabo se de tie no obetima ha se kiki ebewi achi ase enti wobeti obi de na odi acheche owe ese enfatu hunti na ama deduani wura den ahoro nti mi hu abrabo se eye wo a untimi fen ohuntu nipa so na ma wobetimi de oho ahwe nipa ho abobra de bia meka no se nipa bedu hwambo but nyame ayesom ne yehu nti no e de nipa na ede ebehwe omo ho ne akasa o minya ya anka me te sefo eno ne de a good but so obey more jealous no I more envious no and then call dangerous because ekobasa o hwe se baby ani pani gina no ka ono no fro na ombra na ko gina ho ya na o nkwa na ko gina ho ye anything am any brain no nanso aye hye ya be pie mu sanse utu kwan a tese kura o madi nkan no de obi a me obi nti obi ani mrobi ba ye krum ha obeda be soro no obi kura twam keke won kan na ho ye nahi because me can say ebi afiti na pa no won kan mu ono to fita ono so akam no ono so hu a ofi se na kura na kan mu ho na me kire no nti ye hu ye obi nye obi hwe nti eni nyina kanfua na koya abrabo na se wo ye bibi na se wodi mu akotene pa na nipa ha se town oh okay tell me hono but ususu se e wo Ghana hanko ana se eye babia e na me dia babia mako nyina efitimi krom kumase ebe sinkra ne tema me di twa mu kotena brochire ehu se babia ye Ghana fo ye wo no sa na e boy bra eni bre otan ahoya e freedom pem okay enti se de make no me de metima ka se me nipa nipa ho betima me hi but se me tan nipa de me nya bi da se o se de me ka se e o se nyum nyina ye odo enya odo se odo ho nyum kwa na meto de nti aye odo no enkyere se bia yakuti anyuma na se
romantic songs no makana ya na me pese me infuse odo no element ni wom say ya if you kuti anwo kra na emma won koye too envious and say ebe show kutupa ama akoye ne ma nyebo he so me de no sanity Dada KD edie pa na obi dia yew e wa brabo mu a enei wani ata ho no e ko ho pa o ai ni wani ada ho well so na me ka say enipa bia ne wuhia no ne obetima aye okay eniti no de bia na me de me ka sa de one way because bi de me hwa brabo mu enipa be mienu miesa bi na o ma tietie me fa ho de so de bia me de mu di nkomo because akoye say u rescue now try myself trim ebi wo ma obo trim ebi won so na reality but as am say yemfa ukrum kasa na e kasa fa ka ho asabiti no to de bia de wo di bikika no yi bi film na wa try na se de be de okay nipa obejeje wa barabo mu no ana se obema broken heart ana se obedi nya wa barabo mu no ne ho asem ene na adwene empa wo mu da oh okay like I'm saying ni nyina no dia unyine ade wa mu a ana se so bi enku a wa be wuti ne be bi wa no e gem me kan say eniema ewe din a obi betia ona so but aya no wa gem ade a medwene ho kitwa kra o mabrabo me se metenya na ha okay ya ka bia ye me mabrabo me nwene ga na ho ba akokra bi kuri me nwene ga na ho ba akokra bi bia ye obibi pa se ya ma wani ata ho pa esa ga na ne be wade ba ye modi nti na me pese me kire se nipa bi obeba wakwan mu bia no enima me no odeba okay wan fanshira ode wotan ana se eyewe ama ode wotan okay ana se serie ana esu me ma accept yeah nti de obi a ma su pen bia no me bom pa esa no so betena se so bie simple obese sharia lo yeah sana brabotie anya se me wo sise me na me koshia na yi ne bie but me wo sise ono so be kosati bie mu bie no obi be ni be so ono beti ase sada eti abrabomu experience se ubenyi ye meka se wani efiye edi experience pa na wanya e wa abrabomu a meka se aboa in life na maka no se nko na beji me hudie okay because who say eye wonko a because who nyina oni dida wo ma me so papa so ona fofo ba enipa who say se nyameti wo mu a na obi antimi nyo ohwa se ne oba de aba ka obi but the make can say nyame a wo hu no oba de akukun ana say but enipa na aba ya na de na ose obi you say na wo sa ko boche empire bokra che nyame say urade o mu say Nayas dear we me Mr. Bishana Mamemono. You see, you are talking to who? Yourself. Yeah. And it's any people who say, why wouldn't you mean? And not just on our board, just there. See, once there is a design, it will designer. Okay. So any pana me who, and you say me show when him naman timan your papa. And I'm your bonia. Dear, what boy we are saying, no, no, my bonny. As I say, I say, will be a home, and I can't as much. Nti wo kudi bone kra o kan wiem kire no se urade me koyesi ono ma wansa nti wo konso so na ye chewa wo se bonsam at the end of the day no wa na ye you face the music nti nipa bia hu se wa wona nyame no wa wona bonsam nti se maji nyame de se me nyina di no oye me a o saye menua oye oba na bema apart from oba any bema wa hu bibi bia e wo wiase de o teche oye yakopona ye hu no wo ya asem ene nyina ye som no aha aye de ye pa ibi so aye toa enkomodie ne so na me carry say when go so all share the experiences in life jumedi e wo Angel TV e di amane ene to wa eni weni adaho ye go so aye ne dada kwakudua dada KD ye ne action kommo dada KD enu nsem de ba akobofo ba wan ha asase wo so be ba ye to so uba industry ni wa wo sha e den ya enwuma wo tui kofo bebre so e wo saa wo style na bi I mean wo sha challenges ben e na wanya e wo saa side ni
any dien na wo ye ya up till now gusu gina wo na so a say I mean enkofo do pa a say enwum bia wo de bebe bia no efa challenges ben pa na wo nya wo sa na yemani so challenges kakra menya bakase menya na yes man ko music school ana sa man join no band it no okay who rest studio na wo ton ma wo nyono ho inti so be ha menyum no few songs bi na microphone me born life yeah and then the nyame na de chair inti and then the men kasa me koye training and say rehearsal you know and then the only challenge say nanso we are say bibia na usi akoma pa na oye wa adwene na usi obu pese ene na aba ya ni say metietie beginning na it mo say me ya de kakra but a chena me nyini na afi ko page me ni na afi no Brunin so cheche me ne bi kakra ma me sum ho say okay sana adwuma na tie say enipa na make no ono be ye me nyame wonwum tu mu ti no obetretre nti se me bompa na me hyele ma me dem a kama ehunu to asem ni nyina no ti nyame a me gini di no me gini di wo nipam esubam ene ne yem okay but sa oye nyame a sem di mani ehunu wo me da yesum no ene de ya adwene se asem a woni suo no na de koda yem okay men su obi ho kwan ewo ne nyame som ho oji onyame di wonyini ni o ade achi ade besa me sum timbu de me yare ne mom yare ye de wo wa hwe wadi de me na wa hwe woni mabu yensu a enipa betim de ayo na sami metwe me nyama adwere se bi o medidi enuane basa bi okay ti bibia ma adwene yem se me sua bia me yen moderation enye too much and then so less much ti me de bia ma ye ho ne ho o say Bible mo say ube nyuna yinu ube share na to mo jo be dey obe fu afanu me ko na person na me fa because me mini ha na mshefifi yeah it's good that way middle life and ababon kra middle class form onu oli sikapi onu onzo ehia no nti o so da fifi me I always maintain that style because nipa enye se be bie no wa pese obobra challenge ni ho challenge wo be bia be ko bia bi ho challenges wo ho empa so kra challenge of course nti no obema nya medwene aye more which is the positive aspect and consistency na negative na less because eno de na ma woni tie negative enye bone wonim se eno nso so na ye hwe ne papa ne bone no se nyame a yesom no wo hwe akoma no tuntum ne fitaa no ti esetem bia no kasa na oka na nko beli obi anim na odosira no ade a make ne eye mframa kasa ene ye de dada ye ho nyame a yesom du kure mu ha no this oka chem se wote ha na bi eye nipa na akokoso ye no se nipa akoso te se wo ye me interview e bia me kasa ye bi ye ode na ye ofra na abaka se okay ade bi wo mu ase me boa ma oye ni yeah dada me sen bisa se edien experiences na from Ghana ha to Abuchi na wo san free back to Abuchi san bet na Ghana no edien experiences kakra bi bona tofa mayen na wonya mi ho se ya ho Abuchi a oye dia weda de bi tu experience so de se da oni tua ni patra fa ko a na oto wade so se de make no se man tu kwa kwa ma nka man hu se nyame ya ye ka no oye me a oh okay sans oye me enti no e ma me hu se me koye bibia me fa nso obi enti de me ye bia me ni da ho enti men kan kire me se nyame ne ma me ko Germany and I was bet na Ghana me ana makogu sa awon me enti mi biem so Abrabo no want me to know many cry me tie glasses people don't even know okay my near bo hopping ama nyame nko asa me kan nyame nko baka se nyame na ma mani bo ho you see what the point kasa keke e wa Abuchi wo nyine no be msano na me tu kwan oh okay na I never knew say wo nyine na enema bi a ye no krom ha kwan yi mu atutu bu sisi sembebre but ye krom ode yeah no be ko internet so sembebre Abuchi no hu ni sa Debbie ho no ma o it's like the system prepared you and I know so quite to say one na utwa usa yeah sa atene sa achi ha se wo namu ano enti sa na tie okay abena so bonti odin ba ye woko okay
kwadwabere fo ba ade me okay ti aka me ne me ma na ya okay dada ye de kasa no e ba wiye no odaroma abrabom waye bibia wanu hu wotena se na wodwene ho a enkanei enka wonye wanu hu waye bibia wanu de nyese bia me kanisa me nye bibia nu moda dada asempa na are you serious ade abanum ho so bia na be bomb but it's okay because of course because obi any we as your make us need life experiences because be no me hu instantly there kameka but maybe a passage of time no na eye ma adwen say bi na make me simi so me 12 okay ene manya munum I said the me better no you see what I mean any there okay decision okay me am sem kan we nya me ne bonsam bi anim okay it say ne ma wo 5 na me ensa wo no ho na me no wa me no le ho hom tutu tiri ho a we susu nu hu at a point, say, can I mean the beba there? Okay. I wouldn't have produced them. Okay. You see what I mean? Saba break, I can say, young Mushas assume and I'm here, some small to 5 important to 80, and then who I make us say, but any who as at the time I may enjoy them. But a question and then no payment in any fees in the man. Oh, wow. Come here and come out. And no soon just I would see me a man. Okay. Because a duty. So obvious. I said the anti America sa. Who does what Germany so and kasa stress in your how I come in and did say ka dem a wona wunya sika kuro mu dem a wona utimu tutu. Kuro mu. Sentina bibi sa sabra bo boye bibi am wonu ho. Nu na America no say me say hunu instantly. So nu hu ne beba afterwards. After okay. Say na me kan no wa na me ye no wa. Okay. Na cookie no wa. Afterwards I felt say ka eni ne ya nka meka say no. Baby am wo ba ko ana me. Okay. Na me mo sha so ma me ko ka 12 no. Kuni adwuma ye. Kuni adwuma ye osene ko ware. So ko ware. Kuni job bia ye osene ko ware. At a point na o mu ba ye de na afi na ko so afri nyame a wo ken. Yeah. Say onyame se mo sha so ma which means e kasa o. But onim say adwuma na ye wo nipa. So God we are serving or worshiping. Or representing any other. That I say, Uncle Inshallah say you told suffer by Pacho to the award show for now wrapping it up for my not me Pacho watch ya do form as well my we are social media handles no so for to ja. Did no Dada KD mumo. Che we be yeah. Che me menina mo we are singing na. Che me competitors, me many haters because me be we as mental will be other. Ena omodo so ka sa okwo ba asemala nko kuma yetie asemba na ka bia buyi ukwo ni tumsu abuyi nti oba dai me de madakora yo nti pacho de aka nyina efutu ben so na ode be ma de o show me tu me tufu asema me ka me tufu ni nyina wo okay sima ma cheche se be de be ka na se usa buade nimum ehu de fantina wiase cause ehu bo wa anhwe abakofa ade bia wo fi se ene ne bebo about there is no shortcut ewo abrabom obi be shortcut e bebo no e bia wo de utiri nya te se kwaku dia o shortcut ya ne aso online ti abrabo de no ane wa hunu ne ya wo pe na wako ya brabo ho adwuma na ye no Dada KD yeda wasese ye to nsafre o bai na minhwa wo pa yeda ase ebusiafo yeda obi bia ase se unya abre na wo share the experiences in life ayato ni din se mama ne hunu nti mani ada ho tumedie ewo Angel TV nyankopon onhra wo pa Dada KD Boaku Arawo Adiarawa sheyemu Yakaya ni musu ayensono daye Dada KD weya Wawa marawa bo Boaku Arawo mo Awa marawa bo minye Dada KD Dayo Anyum to for reason, a bush for any woman in any mission.
Owobenya wini say ya. Gana man in any jina wo. Kwaku. Wabia. Wabia rawo. Dada KD. Kwaku. Jina wo. Edu jina bakuya. Wabia rawo. Kwaku. Ushaminano use wutu kwa enje obasara ya go uwadie ya free uwadie nsu ye diaka ya donza didie ya kasum samyon kumisinonia ya dida suwasa ya dida suwasa goes boom odake uwe free mudodo ya shia kuma KD ya nyere ya mfahim na ya shia KD ya fuye mudodo ya shia kuma Dada KD ya nyere ya mfahim na ya shia benu wa unise KD ya tia kuma so grab ya dia kodedi kweku Udo suara wajah mani ebusia Kwa contempt KD Wadafu ridi arewo Watu wadafu akuma Aisha mudi ni efie Dubai KD esuara usu I'm gonna miss you I'm gonna miss you KD Bye. Gonna miss you. Bye. Gonna miss you. Oh, brother. Goodbye. Bye. Wabia rawo. Dada KD. Edu jina bakuya. Wabia rawo. Obekanchina gualo amadi atome yani dadi ukredi nantio okwansu brebre dankwama ibeshia Onyankuko fi Westland si. wakidie bakufu dankwama mama lusi ibeshia kwa mimi kisi wakidie kimpisi bakufu dankwama ibeshia Dada KD, wakama wumeye misia. Eyampa, abata ine ni mabedie. Wama wumeye yebobo, yatu yenye sobia. Say abuo, sendibo, Adam fuana sebusia. Nekuwa, ona nibuo miye. Wabia rawo. Dada KD. Edu jina bakuya. Wabia rawo. Kwaku diae. Dami fedrio. Atadre eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padia mi trema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom etitru fwe wagana krobo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum
Delivery baby ekobia e free. Afi yegusi ye sales ndendende. Ye womua ekosi next year January. Baby a wobiano. Papa Go Furniture e wo ho edema. Papa Go Furniture. Any challenger, no challenger. Papa Go Furniture. Ekonya papa papi. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century. Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti mitimi gina pabo atenten so. Just say Jifax mama your best mu ankasa. Me nia be ma. Ebema wo so wa ye be mama pa. Senti a meji Jifax mixture tumprɛ kopani say. Eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so. Eni fidie won wosuom e na ye ne frinchem kroje. Ye no nti ma ye resade. Enu wane Jifax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a ma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu. FDA ahwehwɛ saa egedie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Jifax mixture pa.